kuble ye fi boro ni lastang benai jong Rosary Bakhuid benai Oktober te ngatrai naga dao jong lockdown ni myo suban le Duwai kumbang inside le mensua te ngatrai buntau sinem kam ha bangin nam klet ban Duwai lang ke Rosary kum ke ingesam pan kito gi bala ban kider ban persang ban la ban Duwai baro south liki jingmaya benar-benar muntah benai jong ke Rosary. Te balik ngong kene namar ke Rosary kalong ngila benong ke mini jutang batuman. Ki jingja baro jong ke jingpenim jongi da kentublang ha ke jing Duwai Rosary. Te tangi phasha ke call spell card ke melukas kalanang baning kong dekat R. Tartar ngan sa supule tang nang tai Angel Gabriel lawan kemat ke Maria pat ko ongumno Angel ula ong ko Maria worship ting uble ula comedy fi pensa pun kon pensa khayo kon pensa ai kerteng jisu un salam ba kraw an kord ukun jong uble ba kleitam kumta Tartar fi deban pule kumno uangel ulap orang kini kintian balai pideban pule kitab Genesis kelana ngabala dekat kat arteter dia ba pule kane ba pule biang ne pinsa sungtu kumno balai te kane ke gi baja ne kalonga jing long jong ka jingkular jong ble ha kitab Genesis te kan ma habangi Duwai Rosary ngile ayu ni pendan kam tang kini ki jeng kintian tapi pule baru Duwai baru South League Rosary kamon arspasin. Ni pendekam ya kene kaktin ba uble pa ula hikai Angel Gabriel ban ong ya jait bandri baru. But Maria galong baningkong ban sengap. Se haba fi ni Duwai Rosary ngi kan maulud ki jingmaya jong ke jingpenim jungi nadu kene hadu ka jing simno jong ke Maria sabeneng. Te kan mau Ngi Jingkyrkhu abangi Duwai Rosary kane bun singi klet de jing Duwai jengi pan yo Jingkyrkhu na oble na banda jengi te war klet badu ble beren bor baro pa baru kon baru mansim ba kurun Kyrkhu